Omukoro ogu gutantiye n'ekitambo kya misa ekibire kyebembirwe His Grace Paul Okwebaganisamu oraki Bishop w'itware ly'Ambarra kandi ogu ashabira abantu kwebembeza ekigambo eky'obwegyese. Abaana bagumuze mubashobe baba batashomere na parishi yanyu negume ry'enyoro noni ndeba ari Nyamutanga hina atandikiriho kinani na mwenda amuryango gw'ekereziya hakahari enyungu z'etabe na n'enkoni ezibaye begeka omuryango ati tuzakirwa abantu barangamwe n'abaryaha abazeire abanyantungamo abanyaruhama baryaha kugira ngo abana abo turi kuzara twabane twenda munyensya abe nibo batambuza Uganda y'indu kugenda mbesho tureo tabaheereza omusinge gugumire ogwo bwegese. Paul Okwebaganisamu ayongere yashaba abantu okukora sita karike eribine okukorraho ebyentunguka. Sita karike bakagire bize batungiraho ebyokubija kubagasa ababasaserdoti okumbarebere tinkamye ngo nibetaka kuza omu katare kurenya Dr. Chris Baryomunsi Minister wa Housing obirajwekire mukuru w'ihanga aha mukoro ogu abo kurundana sente zo kwombeka ekiriziya ya St Joseph Nyakera ashabira abantu okurekeraho okuronda bebembezi obu begamire diini n'enganda. Akagwija politics abantu berebera mu madini eki n'abishenyeza abantu batungamo kutikiriza nk'ebyo kwija kunoya abebembezi mu barebere aha kubaasa kwabo uko bari gukora mutabapimira dini yari kushoma n'ingo Ruganda gweye n'ingebyo ebitari kutombeka. President Museveni obirajwekirwe Dr. Chris Baryomunsi azire kuherezayo umuganda gwa sente ziri kwingana miliyoni 30 aho mujwekerwa wo munyishengero habwa abacyara abantungamo ayorekero kusima abwo bushagi cyobo. Museveni omutsimire munonga nyobwira nani tekateka ngo ineka miliyoni 10 abo kwanisa kuchira kuhereza abantu konka abantu banyakera nitwenda kusima president abo kwa yatusima yatukunda ko mutano miliyoni 30 ne sente nyingi kandi nisishakora mu muhango wa kereziyeje. Sente ziri kurenga mu miliyoni 5 nizo zirundinwe okugomeza mu murimo gwo kumaririza umurimo gwo kombeka kereziya ya St Joseph Nyakera gasha kwa Simon Ayamba.